lumlum daang. Tipon pag sinaanta ay jakla kuma ibagbaga. Awan anay ado a kwarta ken ado adelata. Apon pag sinaanta kas na ornos nga agasawa. Idi kalman imbaga da kanya anapan ka kanjay lawag. Naglugan kat basit atrak ket jak amot napaspasamak. Ngem idinta simang petkan iti sumuno nga agsapa. Kinarkarton adelata ket di mo payen nakarkarga. Inaldaw biag ko ngagpalpali iwak iti kastoy akasasaad. Nuari genjak pay nakay mukat nakalugan ka manen te basit atrak. Di munsan mailiw-liwag di naramanam idi napankat lawag. Nga isot pagat atapak ngadan kasupon daytoy bulsa itan baket lipaten na basit atrak nang teken katraksa. Toy hatuk ko di mumiten kayat inim imas mumet di basit atrak. Di munsan mailiw-liwag di naramanam idi napankat lawag. Nga isot pagat atapak ngadan kasupon daytoy bulsa itan baket aglinipatan basit atrak nang tedken katraksa. Toy hatdug ko di mo meten kayat inim imas mumet di basit atrak. Toy hatdug